SOMPA de asitine muno ema ketiapa no my some body na kasebo iti samni just semina SOMPA de abama SOMPA FM ema ketiapa SOMPA TV Emanijie SOMPA TV Emanijie Oh, wisdom ni mitie SOMPA FM he SOMPA TV Ghana the Shamama Premo Atoya Mamunyana Moha SOMPA 106.5 Kasafidia Sona the Shmama Masoko Suya Mutino and also a brand new to Saria from Tobraka Siaba Yensen Fada Romanti was setting in our at the first SOMPA 106.5 for now Yadani a trade mamo young Krabatana Dawson a bit Fabi I was SOMPA Yafrika Sia was Santa Mountain Copo Kumasi and we are 93.1 Kumasa Kwanwa Iko at Fabi 100.9 I feel Paris France which memoir I had for radio and na takwaya 101.1 takwade wobetumi atie bi e 103.3 tacheman aya SOMPA 106.1 and na sunyane wobetie bi 98.9 and kwanza 90.7 yedam nyasam keto makra and na doma enu ye 101.3 aya marenfio samankasim Wama for year one munyina Kingdom ena womutie aya Kingdom 106.1 mankasimu diano no ena decoder na so ne tuning radio so madaromenti yadru ho SOMPA FM amaro mfisi adamu live our Facebook ni YouTube no aya SOMPA 106.5 SOMPA 106.5 wagesti adaromenti wode yakwo ena nsam ne nyina no yewra Prince atabwa tiadaroma wakruche dia kogwa be fonchente fidie no so woko www.sompaonline.com wobanya binu and sama wodroya edeba no eni ani muni bidi yebakwa santema we kra de afano south west wa we south east na bukruwa asembi asi wo hono abusua eche akure ye de buchi mu brew Sanso ena kwabenya magistrate court ye hwe nim kwan se ne wo mo kwasetena e de afa immigration officer yesuso se na danfo eku no no yense ntwani opon teteku e de amane baba breye Ghana mampanyi ye rajon dromani mahama watune no mutuo edapotia ye nuanu ma won ma firi mu no ye bekora wo mu eno ena yera Adolf wono Johnson candidate ho we no the regional minister wakasa de afa ho na nsambɛn eno wakan na efutu akwade amagana force ade bia ye yo no ya ye hwe nyankopon ye musa na bibia mfemfi nyame wo esanse eno ene beboa ye kana mampanyi yera kofo wono so aboanan akwa kana mampanyi yera tontromani mahama na so na nkomode baye anakwaso General Superintendent Adema Assemblies of God asafo no wo man Ghana mu wono so akanse bi dia fa ensam a say abeda be just ne ho na ekoye fra wo National Association of Hard Rock wo so e de yakonsem akodi amabusua na se be ye hwehwemu si enye hwehwemu panyi pa bia eba no se ni pawuo na yenye mu hwehwemu fanfa wa wabere mu wababa kasa wo se ye hiande ma poti bia bebo amade ne test no yenya ne ntam ye betwa bosompo ni akwa America abrochima mu Donald Trump edi $50 million US edi atu penny bitri so say wa ba chino de naba no beje penny ben ya abeka wonu mo ne aboabo ne nyina no a ana wian so ya tena sede baba so mo na maremfi sa secure sanitary pad aya secure sanitary pad obai I was a one kasa wa mo ase no
ana wotama wo do ya obebo no eye secure na secure sanitary pad nko ana eboa wo 24/7 ebra no bia no enya de ebepe ede afa ho afenso eboa wo ankasa ema wo bra no a wo kɔ no eliki mfa ho bibia be ko smooth ede ama wo ankasa ho atumi atoyi papa secure se yan kan tro say wo go leading shops a wo do mu supermarket corner shops a wo do mo and online shops mu a won sabetumi akabi bibia ni afrey ewo aya ahoma no so na ne mpanyifo ani enkomo na mu masantemantem kropo kumase mama excellent cosmetics wo so betumi afro no ewo 0243862158 0243862158 na ne mpanyifo ani enkomo Technospark 40 series and also can be an a time herbal mixture and capsules one mo so edi akagiremu asom for basa mama you know ya bema ba ko dantamo no waka no kwato ho ayeme AKOSUA AGYIEWAA kodie boaten meni menu abema obrempong nana kwaku ampoma ena menu aba obaapa nana ya ketri abusia ya shen komonase na ya kwashase e de afri asantemantam mu ahafo no south east mansinu mu ene yegina sesi ya na kura ya kogina mu sesi ya fra ho se bukruwa nya kwawudie no we ya asantemantam mu na bukruwa no ni afri ho banya nika abusia ya join ne yen e wo Facebook ne so ya SOMPA 106.5 FM Accra SOMPA 106.5 FM Accra o join ne yen ya videos pictures sebia wonni ani ya wo de behwa a we de mesre wa ya na wa fekire wani ne ketua bi ansa na waba nyasa wo ba no ani enyan papa ne ya mane boni Ebenezer owusu ansa ato amane ya free bukruwa ya wa santemantam ho no e kire se maami ya hwe no onye mfihye ne be se aduanan num aduanan emienu 42 years dia dodo na de ni no e wa mpatam ho no e ya akuado na nipa bofo bi a wom de akra brifo Sadian womu kwaje free mami ho dian womu kwa hiyo sadian womu ne no wo se womu ne no wasem bio ye nhunu ya dwene ho a 70 ase ne ma woni abonetri mutu onya asem kuma akra abusia dwane ye wo Facebook ne so SOMPA 106.5 FM Accra hwa anitu wono no oda ho saa no ena nipa twa ne ho ahia ho ye wurade ada da bia mpanisi asore na se ya ante asem foforo ya ne ye chiri enti abusia de join ye wo Facebook ne so SOMPA 106.5 FM Accra SOMPA 106.5 FM Accra na se o join ye ne a asem no tobo odia tobo kakra na de na ne enyan papa nya betre eno no ye o sha ho ya ble eni no kakra sanse mfoni no a eba no ani enyan ani no anya de a awia yi nse de weda no aye no bia na woni di ye haji abade bia woni di ye nti yempase ebebo wanum nti we de yesere wankasa ya na wonya abotre wo ho kakra de ama me na me ka se nya abotre no batini nyina ye ne besi bia no ya na ye ti abusia o join ye wo Facebook ne so a SOMPA 106.5 FM Accra tumrika ba ko no mfa no ntoso ansa mo momra ansa na uduru ho a maami ye fra na akuado dodo na din a on di nim no ano no wanya mfinhia no aduanan mienu 42 years bi nim ne afiri suro bete bayira homa mu nipa bonfo bi akobọ maami ni tu a sade anu omu hia afiri ni ho se entokwa be na da won ne ntam nipa no kura se won dodo ye san besi ne ye nya hunu nipa no akodi sa nyambransam no nipa no akodi sa krabrisam no ye nya hunu won ana won age ma me nkwa firi ni nsam ya akoya wra hosem afa odi afa we ni to so ma me odi afa no to so ti abusia o join ye wo Facebook ne so a ana sa YouTube nso na wo a wabapa wusu ne ti ni suo na edware wabapa wa ha no asem na ya awreho pa afia ha de say de ya awreho ne nyina ye abusia join ye wo Facebook ne so SOMPA 106.5 FM Accra ye guso hwa se ensa beka Ebenezer owusu ansa
na fe amane bo no ne mu do se fe ko no wo de abra yen bia na me ne wo kasa ye ibambofo ate ho agumum na bia wo mo anya obi nso wo ho a na ya hwese bia nka de ne beto so na ya hwese ne etie wo ho enti se wo ba Facebook ne so a sane mimi hunu wa hayi okay odi ye nya Ebenezer wa homa no so nti ye mfa ne nko na ye ma ne nkyire mu sane etie emfa enkyire yen ebe ma ha Bejo Suminia na wo honam te sen ya me gusu shai onzo nyame adom ye pem kon kakra na ne ye won kra ha ya tie no na eye ya woro ho pa wo na wo ho empani se ne ye wo kwa atan ne ye wo ba atan ya na ne ogina ho no wono ne atentrudo aso akuado sa no wode e de empoten na ato no ekire mu me da ati maami ya friend akuado wo woti okuwa eno ebe aponapon so ni nyina ewo ahafo south west south east abato mpesu ano so na aponapon so yin so no ebe sabro mu pe yi atese ni nyina wo south east wona ham na eno na dam eno a ade be chid na ye da soro ya ye say ya bo bitu etu be ni ye kwakwa kobusema ye kobusa say maami a ye friend akua ado awodi mfinsia aduana mienu wono na tu akasa no wabra wanka aji na obi bebusa se kwa pote den so kwa na fa so a e ma sa maami etu kasa no ade chini asohe ya maami wo bia asore ne manyina asore maami sore ye ko bia puru na etu agu maami ni tirima tese enya asenkuto a wutumu te nipa no na oben ne paye no wodi bodi SOMPA FM e ma ni tirima mini nyina ekefo abuchemu paje ni tirimo amini nyina etiri bu fo ma na tese akwa ya ho mete sempa tese enya asem getoa eno na ye busa se aso ma me no kura no wonu obi wa asema na na manfo bi no kura tese ni wonu agata ne baba ekunu ana wo mu susu se wonu ne wa asema atuo mu free na afi etwa mu aba besi enei atese se atu akata no eno ti ka ho bi ma ekrobo ofo mu a omuwo ta bokru wa no ayiri ni ta ni ne ba ni kunu no e de ne transa sa aposifo emfa no nko enam sa aposifo etmenya danse bia afa ho ni kino omu ye se omu ma afenza abdantie no entrafe na omu nyangi hwemu mfa no ho etitese ade aposifo agya no se won tra kuro no mo na emomu ontu kwa nko ba bia na omu nya asem no mu hwemu emfa sa akura enipa ne tibi wura ma ye tie SOMPA obonu to wiye no wo fa tibi to maame ni punu ma e sa kwakwa ese maame ni dede mu no no na atu no kufuru na so no na enipa boni atibi aba ba gene nkwa e de free nsem eti se tem no ka se de assembly member e wo ho a ye friend honorable agenda e de akwakoda aposifo e wo kufuru ma nyina wa hafo no south east abato peso ano to no ama aposifo a chase e ye mu yitemu aba se se amro ka se no ehwemu achate eti ya dia no ya so toto pom ahye kwankra be bia aposifo do omu hwehwemu no ebe kwa kosie no mu so de amane pa be ba be mai nyeso ya da etiefo eti ya ni yegusu a ye de ni ebi atire e wo ho eti mi nua wubusa ya sa na tie e wo ha sei eben meba ansa na meja wo krakra no waka ne nyina na abere ben potin ena nipa ti se etu ato na etu no one day sa silent no mde yefrem no ebi sha no ana se bere ben ne nipa hu ye a won ko ofie ohunu se ne asie nie ledabi anu ni asem kesi a wo manfo bi no mo mu wo krom wo no ebusa ana se wo mu esusuo ekwankra etu no fa to ya enam suma krom wo fo bi mu ante na wo no akasa ne ma wo mu da dan a ebe maame na akasa SOMPA FM no ni asema nkopu obusa e kan se maame no wo ne mma e na ti fie ba akom na saa ne mma ne nsusu kra no wo mu nyina dan ne bo ho pepepe e na tuo ne kasa ye e tuo ne kasa ye no e ma wo mabu obusa e kwa be so pote pa na nam suma e tuo ne kasa ya o mantia ne ma no kwa buso ye busa ne ma no kwa se e yo mu nwa se etu eti na kasa na maame wa abra wo mu so agede anti eti akoko ya ahomete sem da afo so akoko ya asema wo manfo bi dia da no twiapia e dia ti o ma no a wo mu busa wo mu ho se e kwa ba so na fa so a etu no to ya ne ma wo mu ti promo no wo manti anase ne ma wo mu obi oro
omantia adechi yedi ni maame dem saa ewo ha wato na nanom won sia bi even apart from the maya oni omwo ho amodan kura bo ho maame no wo kunu na ni kunu wo ho eno ye number 1 number 2 wodi wasototo fo mfiti anopa no a besi saa bre no what is say bia odi obika ena wontua ana woni obi twa asase bi homa nso woni obi wa asem bia eno no aye hu ho a bukuru wa ho wo mo ka ho nsem ana bedase yebusa kwa akiri ebusa eho nyina abusa babia question I want to yebusa say aso maame no wo kuru die dikan emo mo kire ampa wo kuru na wotwe yesi mu ye no na wo mu waye kasie bi a tete na wo asantema ntema se a wo mu wo na ta ye no wo se kotwa wo sirem no mu ko enipa no kura be wo ma ko ba amane se enipa no ba asantema mu no wato na nanu won se do wo ho eti wo mu de yie ni nyina akọ eti ni kunu ye dikan na wo ba na nkasa maame etutu ka wo bi a wo mu di ayie no akwakọ piem wo esirem a wo ye den omu kwakọ ye ayie no enu atin so no ye busa se aso ne bana nkasa na wo ho maame na nkasa no ya de se wo do bi ka ana se wo ni obi anyantawantawa enu ne ko da bi se ne bana nkasa no maame na nkasa na wo ho no wo ne bekunu ene watam atese asem no atwe fi last year na aba be si sabri am no kase enu ena akwakọ the bone of contention na omafo bi esusu se maame ni na asi no wo asem no enu na be nam so ma maame no na asi no betumi abonu tu ana se wadi ni ana se wadi ne nkwa ade afiri ne nsam eti maame no se no ena omafo ni bi omani buru se wo no wo ne maame no wo problem enu ti no mo yire na asi no de ne tona ho se na asi no wo mututu se na asi no ena ne maame no ewo problem ti apotu for fa no ko na so nam se na eya akeka senti da apotu for anfa na anko a se sia mo kate no apotu for asati eye hwehwemu efa abrantie no ekwan a wo fa to bi ni dwuma na so enyoma ekeka wo bi a efa abrantie no wo mata se ye mo hwehwemu asem ya awre ho papa eben fo ani di akire na free sabra no ade besi ne no ne abagada bia ene wo birthday no wo mama birthday na anya wo de oh besi ya awre ho sempa Enyanwe, happy birthday, why? Me das minia. Piao. Abusia Ebenezer Owusu ansa na ene no akọbọ nkomo ni se wo Facebook ho a. Enkomo na ye ka ho asem na na asase ma ye bọ ho nkomo no. Eno na da Facebook ne suoro na esanse ni enyan ni nti no. Na ya sesa ne suo no kakra, nanso ubehu no se de yete ne pepepe. Akuado na obi abọ ne tu ama na memem nyina ye agu fam a awre ho ewo bukuru a enya kwa odi no. We asante bukuru a ebu nsem no no. Na yeto akase bono eso menimu kasei yensentreni nana oponchecheku ewo Adabraka District Court ni nyina efa immigration officer nipa bonfo bi koku no a na police fo esuso se na danfo ne twotwo muntwo e na akodi ni se wi ewo bra sabre wosem esi ye no apolice fo ye hwehwemu a akwakoche na danfo yi a me kasei Adabraka District Court wo mo edina ko gina assemblea bi ano na oponchecheku nana 1 owahoma so yenko na yenu ni encoding komo na no bon wotime nka ma me do so mame na Adabraka District Court e dey na ekoso me da say eye abranti a yesusu se ono e na wakum eye immigration officer a chete woni ne yire ne hokani etipi a mo wade ye kura shedan che ya mo wa kwadam kura eja abrafo mo kakra e wo ye enkan han sei na abeto jache mu se wono ankasa na danfo chochomucho a woni na danfo ye ana ekọ na eba enkrampo kure na no sei wodi ko etrese eye abrantie a wo ene wakoka bodi Pastor Oyobia, a year a branchie a amway, where an adam for Chocho Muchopa, Chesenia Kotokoni has a dear, a basse Biomoko dear, Omokoshe, a ball beer, no questemini, me ed nika,
na ebusuafo ni bi wa ha si anope ye bepie mu ha no mi sei fiti anopa betu misabre ye de abrante ne ba ye omo hwe krompo Facebook ya abrante yi ana chese ne ene wa sha tade foforo yi a no kwasem ne ebusuafo ye amo ebusuampo krompo trese wanya no ho adade akwa kwasha tade foforo ni nua pani ba ko wo menchen wa ha no mi sei ni nkomomfa ene court ya omo ba ye yi yewra ye mo akwa baba SOMPA 106.5 kateso yabru ene eye enamiensa fiti kwa benya yaba eye Kanishie district court wanu mu sei nen pen sumienu eni ayaba Kanishie magistrate court wanu mu sei dia na ususu anim after court no yo miya medase de ya frempon miya kuma ne 7 kenamwa ene due ya ye wo Kanishie district court ye hwehwe se court ebe ma yehu asem no puma sibre say ye bekoso aka asem no wa ha anafe ye beko high court ye pese asa so hu se abrante no waje atumu se ampa ono na adi yenwia yewu anase die na akosie eno ene botai nti a enwanom ofanom na abusuapanyi ye nyina ye wo ha ye pe asem no puma sibre ene due ye de ye wa reshemu se Ghana court ene Ghana police ene ye system a wono ye system a kojen ibidi asem no se de ese de fata na yenya attention de amayenye kuma 7 amwa ene ya ba court ye hu se munyina mu arehuo mu wo hyehyɛ ntade tuntum ne kokɔ ewo eye court wanu mu sei apart from that attention a mo stress court no ebehwɛ bema no aye adwuma ewo asemdi bia ha no mu sei ede be ade bi no beka ede acha aban ye dan aban ye wo ye man mu nyina ban na wotumi on na wakase mpuna epunu na ye wogidie nya rehemu ewo Ghana ban mu se obehwe se asemi ye nya atentene de amayenwa kuma 17 amo a wa serve as immigration officer, a very proud immigration officer. It is a Gidia Yewo Abamu no, you are Rishemu ye say ye nya bibia apart from atentene de amayenwa kuma. Me that say Abrante ne ka say yera kin amwa ne immigration officer ye ne on kan ti afefon isusu say nipa oni mi bia ye fe no bright eje ne card ye fini nsem no anope ye ba ye no immigration officers eni wo mo hyen bebre nso ewo eye court one mu sei ena afin so no eye Abrante kin no ne classmates eni wo mo a infoni bia na ne na montin so a yehu eye mrantie miensa adansi ni trodo a wono asem no woni mu huko edi ekasa dia to ye ne mo chemu se no kwasem nie ono no ebra asem ni siye no nie ema wodi eye Abrante bright no no ho ya opa ne se wotimi nya akukuduro na so sanso ne kwese do kohwe ball ewo sports stadium eye kotoko match no sanso da no ebisa se Abrante amwan omahunu no na kamati se wakum anoma watutu ne ho de be champion se aboa benye enu nti ene no aha no se no omwo ne de court a na omodan se court enhye na omsem no kra no omonye ntiawa esanso omode hye na wo hye fridge mu no no kwasem ni sabio hawo na esanso kai omoyawo yo upon ye better se papa ene mama de bon kwaso na die che de besi bia no eya amayaso enti adehmama nipa ye ne kasa ye nsentwani nana upon checheku Awusoya toa ansam no aso Ghana mampanyi ye Rajon Dramani Mahama Nrata belsa no nkrumu na Ghana fo kasai ne nyina no afare wosam wana no ukwada to Ghana man nyina na abepom na yesu ye ntimi nsu ye na enomo no na Ghana mampanyi baba kyeresa no kwa sai wodupon bi atutu pa ama oman ya hwera de kese na ade a ya hwere ni nyina no ayesa enei enipa makoma ko nwotwe a womde womkra asi wono mabo afode de am omayi no saafo no ane ya hwere womo ewo Ghana mu na nso nti womo bia book of condolence de ato wono mu a efri na de kro ya no wobetumi akọ asoye hwe bambo mu Ministry of Defense no so akọ akọtwere wo de afei wobetumi akọ asoye hwe
nneɛma wodo ye atwe ho ahia Ministry of Environmental and Science and Technology ho na ho nso so wakwa kyerɛkyerɛ wo de na wakwa Ghana Armed Forces na ho nso so wakwa ye sane ese na efata sane be ya ene dia wodo ye ese no ye betumi dia ma adehia wo mo afiri mu Ghana mampanyi ye wura John Dramani Mahama. On Saturday, 9th August at 5 p.m., the nation will gather at the forecourt of the State House for an evening of reflection and memorial in honor of our departed colleagues. Books of condolences will be opened simultaneously at the Ministry of Defense, the Ministry of Environment, Science and Technology, the Ministry of Foreign Affairs, the Ghana Armed Forces headquarters, and the National Democratic Congress headquarters, and also the head office of NADMO from Sunday, 10th August, Thursday, 14th August. On Friday, 15th August, an interdenominational state funeral will be held for the 8 heroes at the Black Star Square. My brothers and sisters, my fellow, may God bless their souls and may God bless our homeland Ghana. I was sure Ghana mampanyi yera John Dramani Mahama anono na anwachi ndo baba trose nyame no kwasem ni wo hwenkita wodi a na edani pa makoma konwotwe ene wono Ghana mampanyi ntam no wana se na emu ntwekora na yade e bata ho enam so nti sara wosam no a asie ne yade a ahye ne honhom ene ne kuramu ahye ne krapa ye obesere twede amponse sade wedie ma ebi ensibiu. This tragedy represents a deep personal loss for me. I shared a close bond with many of those individuals who died. Our nation is grieving, and on behalf of the government and the people of Ghana, I extend my deepest condolences to their families, friends, and their loved ones. Know that our entire country mourns with you. We share your pain. Your loss is our loss. A loss of dedicated public servants, intellectuals, and individuals who tirelessly worked for a better Ghana. These 8 individuals dedicated their lives to Ghana's progress. That their final moments were spent in service is a testament to their unwavering commitment. We have lost some of our nation's brightest minds. I was so worried Ghana mampanyi yera John Dramani Mahama. Ni nyina mu no nipa nwotwe no ba kwa no waka ho squadron leader Peter Abafemi Anala no ono nso eka ho no bie na eba ye amanfo bebre ekọ no nso na busua fie akoma abusia ene adehye ho nyina ya akọ eno na nam so ema osoafo ya wo hwe atifido mantam no eso onimnyamfo John Adolf Mburidiba wono enso agina Ghana mampani anamu ewo ho akwase abusianfo nyina ya akọ na Ghana mampani kasa ya no kire se abusianfo nyina obi hansha ne no eno ane message ono so de koye eno kire se no kre Ghana mampani no kasa ye na wo kire se wone mu nyina na esu na emom sa bre kuro bi afre nya akoma munya akoma pa sanse ni aba no ha dwene wo man ni nyina na brichie aboye eno nti wo gina Ghana mampani tumi ode ama no so akwa akwaje abusianfo nyina were aka kire me se Ghana eka wo ho. On behalf of the President, commiserate with you and the entire family, mourn with you. Whatever arrangements that are put in place in Accra, in due course they will communicate to me and I will come back and let you and the entire family know what plans we are putting in place. Already take heart. The President says we should take heart. If anything will have to be done in Accra, we shall make the necessary arrangements to see who will move to Accra. Or wherever the decision is taken that the area will take place, we shall come back and we will make the arrangements for family members to be transported wherever that will take. So get that off your head and take heart. We shall handle everything for you. Thank you very much. May God have mercy on you. Abusia eni ati eye atifidi mantam no so afo eye onunyamfo John Adolf Mbrudiba wono ena wakasa yi na Ghana Charismatic Bishops Conference and one more Africa Ghana for say yen nyina yenka ye humbom esan sempen for say prayer we back we bu ka bomu a enya ade bebuo esan na to yenche mo ato Ghana ntino e wo say yen nyina yeka ye humbom ne ye chichire ye wure titru ene adehye abusua wo mo ahwe adehye yi wo mo eto aso echem se sa arewu se mo esi ye e wo adanse akrofomi a Ghana chese ya boto pa e de arewo ene
yaw ena abrega na 42 eni ebusua no wo mo kanya e de kotu dwasem se nipa nwotwe ya wo mo efiri mo no na wo mo efiri fie wo mo krai se wo mo kwabo na so wo mo koye wo mo ansan so amba enti e wo se Ghana ni hie bia de ato o man Ghana ye nyina ye nkan hu bom enya afei ena ode sobo ebebo obi na ye de ya manyosem ne kan sem wo se bio ebegu yan kase o man enwu fi na mom no e wo se nyina ye kan hu ebom won mo eto aso e de ya konsem ekodema ebusua ya wo mo ahwuru wo mo de hie teachu ene defense minister ene wo mo kenyina se wo mo echichi wo mo Awurade Nyankopon ka wo mo na afei de wo se anwode bi wo se Awurade edema wo mu bia no Awurade Nyankopon emfa mo ebusua nyina ne nyina ye nkambom na asomdwe embre mayimu Abuso gusoda ware wosam ya asiri mu na kana mampanyi ye rojon ajekum kofo no so aboanan akokana mampanyi ye rojon dromani Muhammad na so ewo ne fie na bro kodri na se ewo se wone gana mampanyi ne ho kani mame Lodina Muhammad won nyina asia na are wosam wa asie no ye so asie na ja obi adodo no yonko na enomo no ana former president ye rojon ajekum kofo ba bekirem se ne ato wo mu no ne nipa nwotwe no wone bi ato ne pen amfi Champion 2007 was a rawasam wato no nyasam ketwa ne ntam kase pa na nyame ne di ne ho afofie anya saade anka wanka atiasefo asase so wasa sabra na wan ko Sudan ya chase wiem hyen ya wan free helicopter no wase ekosi wam wo Tripoli enti wo hwemu a wase bra etu ya na ekono do be wan se moye dududududu chase wiem hyen ni ntumi ntu nko esoro papa eno so ntumi mafam ana sinse wiem wo afi wase wan moto won mani no mo de hwefam a de omu wa ye desert so nko a na na akwakwa ya rewosam akwakwa ya hometesam amampa ya no obo an se Awurade boa me na meyere ne mema ofi o anhwe yi ana de besie no na won mante asempa wase sabra no so wo bi ehunu de ba pilot no anu wo twi sa plane no ni tirim wantumi anka hwe ankere wo so wo mu kwa wuo se wo mo kwa akwa wanka hwe anu wo mutim wo no mo so wo so bompaye na bra no hu se pilot na sanso adan nani ya cha se plane na san na chi a asanso akwa si Tripoli no so Awurade aseda enkanya me enti wonim ya wo ne abebrasa ya enne ya bushia won ma hwere won ma de hye no won mo famu pa sansa sa 2007 no wase nko wuya enkene yede ne finhia ba de ho enye ne sanko wada so te ase a eneyim wono so ka te asefo hu anam so ama wode ya konsam akode ama Ghana mampanyi ye rojon dromani Mahama ya wa kyeran se wo mo nhyade pa sansa de asie no emu ya Ghana nyina na anya na wono wa kai de to no no a enene ne nyina wakoso ade aseda ma nyame se nyame ama nda so te ase sansa plan mu tena no enya asem kuma asa anya ni kasem ya ewose wo man no asem we no yede eyamanyosem yetwa ensam no so ewo ensam kro ya emu na General Superintendent Edema Assemblies of God asafono ewo man Ghana mu Reverend Dr. Stephen Wingam wono ena ka say wo kire say Ghana Mampani His Excellency John Dramani Mahama Nyankropon wadi ne ho afo fi papa san say nanka wono ena nka wo so okodwumadie na esan say wo ye sutie na wo ye osetie de ma Nyankropon say wodi Nyankopon asam so eno ena nam so a Nyankopon ma asa kruwa we epare no na wone sompa kase ebo nkomo no ensam ya ode to ye nim no ebini. We did nothing except that. That's why the speaker said you must be prophetic. You don't need to be a prophet. When last week I received a call from the president's secretary that he would not be able to come today, and that he had been invited to La Côte d'Ivoire to be the special guest of honor for their independence, and that His Excellency had asked the vice president and his wife to come in this place. I said, thank you, Dr. Callistos. Then I called Reverend Bauer. Reverend Bauer, president said he's not coming. I said, I don't accept it. Go and mobilize the prayer team and pray and reverse it. Reverend Bauer is my witness. Where is he? Ask him. I told him, I said, I don't accept it. Then Monday, when we arrived, I was a bit late. I was just coming and First Lady called me very angry. Said, Pastor, president says that he's going to La Côte d'Ivoire. No, we are coming. Abusiani ati ye General Superintendent Edema Assemblies of God asafono Reverend Dr. Stephen Wingam.
na yeto akase bono enso a na ye ka bibi dia fa Dabraka District Court ya wamo ede immigration officer nipa bofo bi koku no a yense ntweni na oponchecheku ede ho amanebo ebre ye no na sisi a wode atodwa se court no ahye se wamo besa ba asetena nyame adom abosom de toso eduenu emienu na chese ene na wotwemienu ena court no ebesan so akọ asetena wei eye breaking news ya sompa ye de emamo na yeto so yembonremu ansamfufuro emuem ewa sara wo semu esi ye ewa danso boase enam so machese Ghana de ye bibi enye yi o ebusua enye yi kra na enam so ama National Association of Hard Rocks na afei underground miners chese wana wo tu efomagudie ewo memu wo nkabum kuo na wo mu ekase wo mu se yakọ ebusua ya wo mu ade hia aka edwemu yi wo mu yakọ de mu odin wo mu de arechiche nso ka ho se de esie no chese abo omani nyina epusa president edema National Association of Hard Rocks ekuyi eye yewra Dr. Nana Okofo Twumberima wono na wode sentofo edi sankomo yi extends our deepest condolences to the bereaved families of the Ministers of Defense and Environment, Dr. Edward Omane and Dr. Ibrahim Mutala Mohammed, who tragically lost their lives in a helicopter crash on August 6, 2025, near Obuasi. This devastating incident has left the nation in shock and grief. We mourn the loss of these dedicated public servants who were committed to shaping the course of Ghana's development, particularly in the mining sector. Their tireless efforts to promote responsible mining practices and environmental sustainability will be greatly missed. Our heartfelt sympathies go to the families of the deceased. Adishwa Manipo Kasa ye Dr. Okofo Twumberima Wano and ye president at the National Association of Hard Rocks. I was also now forensic security analyst Dr. Lawrence Kofi Achampon one also at Yabaya Watrosa and Shamura Ghana here be see teacher no see a bone survey a Dr. Manabuama and now simple the Wafri Wono a year some was upon ya and nay one more baby was sending Yanano Yanamo to Ghana by the Guaquemo now so see Antona na Ghana no Yan Father Shamapa and Guaquemo and who say and nay to see any my year I will make one my young to me a beer, a bedroom review no debia just yes why near the Congo farmer man say one more and na my brother Dr. Lawrence Kofi Achampon watch Chinese say no cano. Looking at the severity, the people involved, the aircraft, and even the resources that has to be used to make sure that some of the bodies were recovered from the site. Looking at the flight itself, you can see that it is something that can be quantified, and it's something that can be considered as something that is tragic, and it's on the heart of all Ghanaians. It's something that has hit all of us. And if you look at this, that is why we have come in with the forensic aspect of the disaster. And this actually involves the interplay of what we call forensic disaster victim identification. When we talk about forensic, we don't talk about only DNA. We need to go beyond that because this happened. There were fire. In fire, we need fire forensic experts to come on board. Told them that no. Something is wrong. And that's what you know, Anna Pani Parababa to us, what you say, I can say forensic no. And yet, Yen and Guao, I don't bet you me yet. Now, I was here, Domus, you wouldn't want a Sanka, Nampan, you for one my brain was under my room. You must have fallen in our Cabachino Pia, I do not drink it. When we want to identify, we need forensic pathologists, forensic chemical pathologists, we need forensic toxicologists, we need all manner of forensic aspect on board, even aspects of forensic engineering in terms of the architecture of the flight. What went wrong with the flight before this tragic event happened? So forensic actually comes to play to help us to unravel what a layman perspective would see that just a disaster. But we go beneath that and make sure we use accurate, scientific, and dignified identification of the victim. And this can go through the DNA, the dental examination, medical records, and also even extend to other aspects of forensic to determine and bring transparency in any investigation.
I was aware forensic security analyst, Dr. Lawrence Kofi Achampon Yatan Kano. Secure sanitary part, you can for the more baby. Yes, so Brana Suma, I was secure sanitary part, and on a dijuma Sansanqua, and a bit me a boa bravo brano aswo, where no leakage be being one of my baby piafaho, Sansa Pelquatin, and yet yaye, na a boa banka sanka sama who feel comfortable, a brow or brano asosano, a senior high school Kodano be a yabi, so over to media bonhobra. Wasino kobana sawo yemu show sanwa enoma no ma bia yi yiriti ama wanka so wani mu ngwase ko supermarket ahudu mu kona shops ahudu mu online enem ya yawodo ya kaka ho na asante mantamu die Mama Excellent Cosmetics ewonom na ndoso puo no wanka sa benya ndodo mu na wato wase fry nemum kwa dum PZ anase kwada so estate taxi station one mu a order sem performance lane mu ho 0243 862158 0243 862158 and phone in time 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 herbal mixture ane e draw back to malaria fever say e ma wona ye akọ e ma utime tie aduane di ma ho taw no e time herbal mixture ye what time mixture and the capsules so honom rashes bi wa hemfie wa ba be gugu honom wo find difficulties and now jonso what yaw we must system no e bo won ka ya week general we be na dro no e time mixture and the capsules e bo wanka sanka ma wo CPC ta wo say yes afede menkwamo no enya hode yade ntumi me wo say wo pendodo moto a ko herbal shops awodo mu anasa pharmaceutical shops mu benya bi 0244 417-669 0244-417-669 na Technospark 40 series ni ya kasa ya no dendenden no phone papa na guitar Technospark 40 series ane wonya bia wawie kura ne quality ne wosoro ankasa we ene phone bia ni saso wontimi fa ne toto phone bia ho mane nyeye sanse Techno de no wose eba na camera quality ya bibia aginam afi ne battery so consumption eye kama na afi kura ne phone wankasa kitawo a wotimi se phone papa nie phone eto nsuo nkura wotimi fa phone ehwe fo mu a empire Technospark 40 series no wose social media no so wanenam so .com no ba bia waje so fa Instagram Techno Mobile Ghana and TikTok no so no at Techno Ghana wonsa ebeka no bibia ni afrey 0303 980 205 0303 205 ye jina reso ya dan hotel ya ba pinwa ena ketri SOMPA FM Kweku minim se wa yeshe me kraman nane na so ebony show ho embaso mane honsepeno Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view is a condom. The condom mulia then it's not on, but don't support as a condom. Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the obi enim say your prostate. Na baby omutibi ye screening ema hu ni ye etu asia. Na e Endpoint Homeopathy Clinic. Anase e kidney, e liver problem. Wo fa baby e na adjujo. Na de fa ne premature ejaculation no a be ma bi a wo ne wodofo akwakwahia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ye bra Endpoint Homeopathy Clinic. Na ye moa wo. E ma ne mema mo pa wo. E ye Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo dem fua. Yare bia infections bi ne wo ho. Anase bia wo wo fa baby na adjujo kidney problem prostate de eye Endpoint Homeopathy Clinic kuma se ubehu Endpoint Homeopathy Clinic e wo kronoma bohia e na Accra hanso so de wo mo ginamu ankasa e wo Spintex baby friend share signboard no huduro na ubusasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic a obia e be kire for Endpoint e wo 0244 867068 and 0274234321 Endpoint Homeopathy Clinic wo mo dem fua you can call it Slim Macho. Make you spark anywhere you go. Oh. Ghana
Ready to level up the vibe? Introducing the all-new Techno Spark 40 series, the phone that has got more power, more style, and more spark. Sleek and classy. Kaish! Big screen, check. Long battery life, check. Crystal clear AI for your next viral post, triple check. Super fast processor for all your gaming, streaming, snapping, slaying, and flexing. You can call it Slim Macho. The Spark 40 series is built for the bold, the trendy, the Gen Z, and the unstoppable you. Don't forget mommy and daddy you. Long-lasting battery, Techno is your plug. Rush now to any Techno showroom or authorized dealer nationwide. Whether in the north, south, east, or west, we always have one for you. All at very affordable prices. What are you waiting for? The Techno Spark 40, slimmer, faster, sparks everywhere. You can call us on 0303-980-205 or follow us on social media. Techno, stop at nothing. Era, me pacho brana me sha de wo bagi. Bra, aden, enen so biem. Hey, time heba me sha ya me kan se yi ba kwin. Ani wa yi me ensen. Bra, sanya time heba me sha esia jimi ni me fie fo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me sha me ka se me di wa dance ya heaven ene de me kwa akopie. Enti se malaria we draw ne time heba mixture. Enye enunku de nanum ato a wontimi ani die no. Time heba mixture duro no ene ye ma wo. Oba a wa fa afuro de wo ma akwada no fo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anuma, hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atudie malaria yi bi ansa. Se o petam heba mixture enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Ene herbal shop dodo na emu. Fre 0244 417669. Kayo set time no TIME. Time herbal mixture. Afi malaria fever bi adani ziba ewo munu be tuako. FDA agi ejodi nkratu yi atum. SOMPA TV Emma Aketiapa. Asam no kura pa na se osomsompa onya ho akatuapa ye to akase ne so ye gusu gina mu ewo awrahosam ya nansa ne brichie ya ebo oman Ghana no eno amu ene gusu gina kan emra se odwane ede ma de hye ye wo kumbungu abato mpeso ya so era Rasmu Barak wono ena kase wo kire se sa awrahosam ya ato oman Ghana no maye ma ne nkonkoye te se ne aye breguo no sanse mpanifo nwotwe wonde omoja ena atwa so de ama oman no na se ya hwe bibi anye na se ye de koya amanyosem na we kra na se ndisi fo na do so ena na no kra mpo na MPP ni bi so ti radio so ka se ena wo be hwe a MPP fo nkwa na ewuo na akwa sa niema no ya hye se keka na amanfo etweba park ne so no ebe ha dwene pa hwe yi a na nipa nwotwe wonom nkwa wo mo yo man adwuma wo mo de atwa so de ama oman no ne amana koye breguo eno ena wotu oman ne fo aka che se maye masa de ni nyina na enye breguo. It is a tragic loss to the nation, a national disaster. These were very dedicated people who were dedicated to the cause of our country, and my heartfelt condolences goes to the immediate families. I would also like to say that, look, we should not allow their death to be in vain, and that 1 year from now, when we are remembering their painful loss, we would say that, look, indeed, they didn't die in vain, and we're able to nip, the incidences of Galamsey in the bud. Don't forget, we had lost Major Mahama. Now we've lost, very dedicated members of government, patriotic Ghanaians, in this tragic incident. And it seems to me we have treated Galamseyers with kids' gloves, and the time has come for us to deal ruthlessly with people who are destroying our water bodies and forest reserves. We must also go further to even, reward and punish. Reward and punish. When you know, Nanka Yamram, Juma Hong Komo, and Wamokakodi, na yede one more famra Kwansun Tuno. I say, ya do as I say, I say, Pomponi, Yatim Kutodo, one, a pay so, and Runti. One way, a woman we, my man, ye bregu, name me young fossil, na a corner, ye corner, yet me a way, a cane kumbungum, Rasmu Barak.
na yada so agina rewo samu esiye ananro neno enam so ama Greater Accra Regional House of Chiefs womo so atro nkrata babonte de ya konsem arechicha sem akọ de ama ebusua womo ahwe womo adehye womo chese wo bra sabra wo sem womo teye no ebo womo pusa papa chese womo dwunu ho a na womo ntia sese de na ato omayi de na betu yi neno womo chese de besi bia no eya wo se ye de asede merade asanso wono nanim yo no ya de amanema enu nti no wo se womo ba bonte na womo so atimi aka bibi de afa ho a womo de arewochicha sem na ekọ de ama ebusua yi na opanyi a wono na gina eye Greater Accra Regional House of Chiefs womo anemo woye president King Professor Odefio wono eye nungwa manche hene na wote se wodi empanifo yenim de ya konsem ne arechicha sem a wo chese wedie yemfa asedam menyame o se de esie no ebien kranka de ebesi kranka echenso na enso no de esie no wo se ye di asedam menyame na ye sanso faso ne ye chichiri ye re se nyame na de ma ono aso na ogie na awasasem kwagam no ana aya Poplio the 14th one also saw adekakra abai na nyo nko Minerals Income Investment Fund one also saw ade yakonsam amagana bansa ya one mu shom sa ade ndie mu ayo jese wiase afa na babia wo fa one ma wo so TV Ghana wo so radio Ghana edi Ghana na apu afa babia Facebook no so TikTok no on WhatsApp ni bibia ya Ghana na namo ense kwaba na se wo so amfoma no antum bia sabio na se wo ya eboni ayefo enam so te Minerals Income Investment Fund and I fei Poplio the 14th woman nyina so aka bachiri mu a ene one matro krata tentente de piedwa ya wo de ya konsam ema Ghana fo wo so wo de ensam nyina akwade ho abamu mpanyimfo ministers awodo government officials and one mo ma hwere one ma de hye nyina no wo mo obi ya kosanse emu aja na asane ne yedi nkanka ndada no wo se yemfa ebre we so kura mpo na ke mompaye yensere bonifa chemfa mo man no yensere twedi ampo ho no mompaebo na afa so kura nioma wodo bi a ahinta ne ahyase epese yiyi ne tie boni bi anipa bi no didi ne somase a wo man no ye ba banya musunsanso boni nyina no na ka twedi ampo no wayi na di awada ye so mu na ko de akere na sa nioma nyina no na afiri ho no makọ na mom se yafa no se o eya manyosam eya obi na plot ye ena sa nioma no a ebekọ so adi wo man no nyama afi bia no yakoso ahunu bibia ye na mom se yehwe na yede yensam nyina da nyankropon a woso de wasam da no na se bibia to atwa enti yemfa yensam nyina na no na wo ye ne kase a ato man Ghana no ye reza twetiampon obesi am kwan a ye hunu ne se so bio sebe ya ye hunu ne se so bio no yemfi sanse mi mu na fe yemfa ye ne nkyeremu ewo enwomasua enkomo mu kakra waswafo ya ohia Ghana enwomasua ansem so eye odemnyamfo Haruna Idrisu wono na ekase wo kire sei bambosem ewo yesuku mu no eya atape nya se ye mpo atape anesa na ne kasa mu nyina no kire se wono ankasa eha no pa ena asoe no eha wen nyina obehwe yese akwada ate classroom usua de na nipa monfo bi ate ase school mu hono makwachi akwada na bonituo anase bia binum abawura school mu hono mo hye akwada ni aya de sa de ne ha dwene pa so be frifie na wawura school mu na wone school fo ho e de akoya ntam so anase mpo obebunkam e de afa chechefo ye wo school mu so no eya na ha dwene no nti wo ka e de akere wono maka bia wo mu e wo school mu se womo ne bambofo nkamum se bia obefa wo cheman ana security mpo e wo school mu ha enye papa bia wono akasa mu waji na wuo na akwatam na besi wono amu e mirika wetimi kwa nsen mo ne bambofo nkamum nye obia ene ye fa no security. It is not only unacceptable but un-Ghanaian to hear that a Ghanaian child is in school with a weapon, a cutlass. That is wholly and absolutely unacceptable. And therefore you must randomize your searches. And we need to work closely with the security agencies and law enforcement. Maybe even the concept of a security man or watchman in our educational institutions, we should be thinking of revising it. Who guards the schools? Who watches over the schools? We just get any person and say he's the security of the school, no background training in policing or security. We would have to review that in order that we can foster safer school environment for both students and teachers. Abusiani ati ye odemnyamfo Haruna Idrisu no wakan si abafa obi ha se wo meye security e wo school mu de sa de no anya kura
Tamale Circuit Court ahye nipa nson be se wo mkode fiase mfihia no enum na wo munye adwumaden emfa enka ho na ne nyina ne se wo mo sesa nipa enumi wo mo adi nyamrasem pa nipa nson wo mo di nyamrasem wo mo ne nam kyese bebia empotem wo mo tie no wo mo so wo ne wo asem a na wo mo atoa fo wafuom na kyese warehouse yakwa kwhye no wafuo niema ewo afuo no mo yakwa kwhye no yakose no efi awodo ne ye bowuram na yahye no wo mo so wo mo edi sanya brasemi ewo swala ena afi bole ye no ewo savannah mantem ne emo nipa ensoi eye Mohammed Abudu ya dodo na friend ekura ai ena afi Alhaji Malik wono so eka ho Alex Abdullahi Ibrahim ena afi Saka Shaibu ya dodo na friend Awilo Muniru Mohammed Saidu Kikpe ya dodo na friend Fire Alasan Borison aka Ankarama womo eye nipa nson wa meka sei mami a wono ene preside ye eye Livingston Latte yo Amivo wono ene tenadwemu a wahye se nipa nson womo nkodi afiase emfinhye ne baako enum no munye dwumade emfa enkan wosense womo di nyamra sempa ya womo de namo womo hyehye warehouse hyehye nkofo fie ne ye bowuram wafuo mu a na afuo no wonse sra sonso de ewia kakra bia otumu se esre no awo pa ne omu chadwatu mu ana wo se yes ejane desa wo mu se nkofo ne masa eno ne nam so ma aposifo nsa kan se nipa nso ya mika se ya hye wo mu so wo mu ko de fiase emfinhia no enum ya de so no trouble sompo flight number 106.5 no ye kwa kopie mu ewo amono ne America mampani Donald Trump wono no ye ka se wo se Venezuela mampani ya friend say Nicola Maduro say utwa no short wa NM wase papa no wodi nyambransem pa ba no bone hu dwa wo ye campaign ewo mu eno nti wo twasika botene kane no mpo no na ye 25 million US dollars say wo betimi akire ba bi owo ache na chi akwan ana betimi kura so ne nsa Edna bepi America asase so ama ya che no no $25 million yemfa ma ho wotena asidin wo se dabi sese wo de kakra ka ho wa no times 2 wa no $50 million wo abetimi aboa sa 50 million ni odi ko euros no a 37.2 million euros wo se wo abetimi aboa ama Nicola Maduro empanisa aka no e wa America asase so no wa che no edna gina mra na no yemfa sika ma na nso kodi na bibia anya fine wo kire se papa yi eba no boni hu dwa pa sane e wodi no no esen bibia na wade nsem wo nyina betu dwa pe sabre no mpo no wa se target no your opposition leader ya wade mun kakra sa free 2013 mu ho ba no a ene wade abaya mampani na ohun sa America fo pe no nti America asase so wo se sunde nya de obeti afa ho na wade nsem betu dwa se Kim ena attorney general we attorney general wo America mampani America mamu no Pambondi ono de nsem wo nyina e ba montene e wo America mampani Donald Trump dinemu na wo wie ye pe ena Venezuela foreign minister Ivan Gil was Edian so no nsemu be nie sa wo te wo mamu na wo be declare obi wanted obi president wanted e wo no so ne mamu de sa asem we pa de one Venezuela fo wo mu nyanso so kra ne nyina mu ni se Donald Trump na nkasa no esanse wo no pata bibiri ebo no ntinu wona mo anu osuro esanse mpani se atente huro tu ato a wo hwiri ntaja srama no anu nkasa mu no ene ma egu ni chemu no na wo hunu ba bia wo de fa wo mo Venezuela wo ma bobo no nti wo no de wo ma sipa nanso mu mfi no Omatepa na somo fi no ha ne yechina na yeden 7 nyina asiafe no do fidie na to SOMPA 106.5 SOMPA 93.1 Kumase ayiko 100.9 da for radio Paris France which membu takwa 101.1 takwa de 103.3 Tachima 106.1 Sunyana 98.9 ana Frenkranza 90.7 Doma 101.3 na Kingdom Mankesim e was with them 106.1 and somewhere the buy no the edi makoti no be any say yeko bukruwa ewa santimanta mu hafa no south east ma mi na friend say akuado nipa bonfo bia bonitri mutu a
enya sim kuma akura sanso ena Adabraka district court nso kwa setena FI immigration officer nipa bonfo bi eku no nenenei wa mo chese bosumi ne de toso eduanu mienu wo mbesa akwatena se kana mampanye ye rojona jekum kofo nso so de atudwa wasen yasie na bi ato ne panyo na nyame ne de ne ho afofia ene woda so te ase America ban ya Donald Trump down the $50 million ato Venezuela mampani tiri so se wo abetimi a che no no fa ne bra na afei wo mo emphasize sika no ema we no ene nsima hodo bebre ene na ka ho a ye de besom wo na haji aba na efiala enti haji aba aha manfo obo se e papa ni na efie no e haji special local foods the kanje numbers no answer why 0246 359 921 0246 359 921 ene haji numbers no frɛ na ba bia wo bia na duan na se na ye wo pɛ no no one for the emiro sesi a opesa okọ so a wo hacho atomic kwan ne so no a transition chen ho hwa na obutu se wa biem ya ono so ya sem patre no na bia ne papa no ntino ya for messages ne kakra emfa ngo wanko no ha ya na na benyi Thompson was say in fact ni papa de adwumbone wo yetrimu na menua bibi ni pa de wonni madwene woni trim timi ko bo bitrim tuo ema na memi yugu fom I mean how abake na wa hai was say bosumi wogasi we pa de enye bosumi mi nye na mo bosumi we pa wa fi mu de enye esu se bra e na wo su redu sara say Debi asem for Ghana awurade hu yemobo master planner junior Edifrican Tampo was say awodam nchia enkoma Francisca adondodo na friend Franca CEO ya oda Franca beauty parlor ano was yakopon won hira ne pa comment pillar 2 one say in fact say Ghana pa de nyampaibo agi se yakopon bam nya sa de aman no ba bia nam ne nye kra na mensa ke oba force was say abusuafo me chiamo na momoni adwuma was say we de awraje chensem enkoma NDC na afi so mu nipa nyina keke Edifrica so was say Kasua American Town Kenke House aka Baumiafa was it awdam nchia enkoma George akwasi bamfo wo dodo na afre no a Georgia wo Kasua was ono so wo chia ne pa set antobam wono so se aka breastfeeding no de free malam was Ghana no de de ba ya no enti okay ne aka no de ye fancy here ya awusaya ne ane mu de hye na wiye ayeme AKOSUA AGYIEWAA kwade boatin mene obrempong na kwaku ampoma enemini aba obaapa nana ya ketre yekwei mo bo asem eyo bi asem ene to aso